tum me khalaya lutum pangyang athema ne tum non an 1888 penon 2019 131 years non Umkhirmi arong do elu batai suri ko an lo ne tum memorandum ki pi akithe giding tum political leaders tum ki wang anta neli tum kai tang sam du ni re sida pini ani anta peace root awelang jasme teli tum ka matha na ge general development ke lason thom nat me lang tuwan ingut pa ingut idon hem lala suri ron pu lake neli tum ne ngawe buthe me lang nuanta nang li tum me thik long ma tang me thik long ma electric line nang tum thik long ma ning kan pharu istira thong ke bra isiarong pisru no anta chong mat dak long le lang habang adet bang hawal ke kahingo ne muni ke salam jora sarok a pisru ta hingo un sida bang ke batai kep batai koilo ke salam tu neli tumarong batai ko an lo pisru nang tum ke bang long leng se tu neli ning dukpik neli ning joy pik chithrak me pik athe timia son bangke MP MLA OC katu ke beta bangke wangpa ili tumke butor mesen setik kubor long pime metik bangke juala ceritar channelong nang kikim ji pohut ki wang huta bayong puingura MLA du hala ke bang chainong review so si phoniti lanta bangke wang ili tum karbi anglong Assam a political leaders tumke kubon mesen setik kidam kiting tuning lak dam detik non kitang tangan ke kipunil tum lop delo lapos ni tum bordar ke do tum nelining dupik hangyang lasi yong sinali tum neling in suduk lang pulote neling sun in supimeno ning hon pimeno yong si ning hon pon nelo pulte ne puti kang dak non ni tum ciplang aling ciplang pu hok alam sineli kaning yelo lasi nelita ningkan sok kepra sok sidulo non mekhalaya tum ke political party ong pukali no hok asteta political party do non karbiang long sona samson sitaneli kachini dun neli ka experience dun ke ili tuma sam lapen karbiang long